members of the police, the National Police Service. Na andũ arĩa mũno mũcemana yes especially wanakija kugura mutoka yari. Na gĩtoro matinaje gũcemania na hoteneri. Meto traffic. Borithi cia traffic. Na nĩ mũndũ ũgũra ngari rita rĩa mbere ri. Ora traffic ciothe ũkora ciana gũkũnyita. Mũndũ wothe ngari rita rĩa mbere. Ora traffic watuĩka nda. Ona ũtarĩ mahĩtia. Tondũ we wamenyerete ũkuĩtwo ri. Arĩa magũkua mona traffic mũkiuga ngai. Ici thigari. Na cio thigari nĩ ikĩrũgamagia andũ kũringana na mũtambo ũrĩa ũratwarithia. He ngari ciĩho ona ndũbatagĩrĩra kuoerwo guoko. Ũthiaga ũmetirĩte hau. He ngari. Yes. Wonaga yoka tu. Oka mĩtwarĩte rwere. Yes. Kona mũthigari oka. Na akamenya wega. We andũ ũngĩruta kĩndũ kĩna kũrĩa kĩrĩ tondũ nĩ ũrutangĩte. Ai. Hiyo ni miguu ama ni ulimi? Toiri. Pole fande ni spare. Kwani gari yao iko na spare nne? Ilibio karudisha zile zilikuwa kitabu. Hata ni mambo ya njana tu. Ai. Yaani hata insurance, hauna insurance? Nestika, vile sina smartphone ningekuonyesha. Nilikuwa nimetumio. Nikatumio. Hiyo ni bika yao kuya loite. Ria matawa mana. Koja bika vu. Iyo no mwaka. Ona borithi athare mo traffic ni akuruga pande. Ngari yothe ya gũkua mũrigo. Yes. No mwaka ĩrũgamie. Na rĩmwe rĩ nĩ gwĩ borithi arĩrĩ aya marũgama omwe mwena ũyũ. Acio maita maingĩ matigũtuĩkagia matuĩkĩraga maĩ nda. Yes. Especially marĩ erĩ. Ũmwe mwena ũyũ na ũngĩ mwena ũyũ. It's always a lady and a gentleman. Yes. Acio matirĩ maũndũ maingĩ. Wale magũragia paka wapi? Nafika tu hapa Mlang'a. Na mbona naona ni kama nimekuona njia? Nakuwa wa hii barabara sana. Napita hapa. Tapitaga. Okay. Sasa okay, umewacha wasee aje? Kamera mtakunywa maji. Hata hiyo ni sawa. No rĩu he arĩa ũkora maigĩte nyambo na ũgakora kajamu. Hau nĩ ũmenyaga haha rĩ. Haha harĩ ũndũ. Yes. Na rĩmwe nĩ wĩkaga atĩrĩrĩ. Tũkorwo twĩ guilty ithuothe tondũ mũborithi angĩrora ngari yaku. Ngari yagũka ũndũ. Angĩaga ũndũ. Yes. Wagwĩra na kwanja gũthiũrũrũka akirĩte kũrora. Very intimidating. Nĩguo mũndũ ũrĩa mwĩna especially mũndũ mũkũrũ akoria. Marauga atĩa? Matiarĩtie. Tũkĩmwĩte. Matiendaga gwĩtwo. Ndĩramwĩta nĩkĩ? Tiendaga gwĩtwo. Thiũrũrũke we. Leta driving license yako. Ojuga habari officer, leta driving license yako. Sijaibeba leo. Beba lakini kiangalia kwa mtambo utaiona. Wame inasema expired. Ati expired. Oh, 2024. Haya. Wapi baya extinguisher? Wacha rokona mrevia huja zile. Hii gari haijomeka. Mang'ang'ani unaongea hapo. Haijomeka. Sawa shana na yeye kukiwa msimu ya baridi yeye uluka kisu. Hauna baya extinguisher? Hapo reflector? Na mtu nilisaidia nazo. You know the police will even force you to give them your entire route plan. Sasa hiyo nitapeleka wewe ndani. Waandikiwe cashbill. Uenda kotini. Ofisa hata tulikuwa tumeitwa na huyu ndugu yangu.
ndio tunampeleka kule ameoa, kujua nyumbani tukitayarisha wale ambao watakuja ile siku kubwa. Sasa hiyo mambo ananiambia mimi nanihusu nini? Si wewe unajua sheria ya barabara? Si unaelewa vile kabisa sheria ya barabara? Sikatai lakini. Si unajua barabara, unajua makosa yako na unaelewa. Wacha kushuka. Wacha nisuke tuongee. Watu ni kuongea wanaongeaga. Kama wako ya. Mwenye makana. Mwenye ani matano ni bego uliku. Nekieka. Wafadia kwa nini kirivia kaya chuka? Kwa ndio mune drive license abe athinayo. Naona ni aroga bia gari ingi. Nena ingi ithatu. Acio na nembe ya raboi. Meta kwa speed re. Hapa ndio hambali iko. Mwana kafuku. Guoko. Oya guoko. Ando venga kando. Okahau. Abi dia. Asa license yako? Ako ya nagathie. Agathie. Oyo ni mundu. Tutingirite. Imuno. Haria muharuroko-ini ri. Hatu yuka karairi. Yuka karairi handu tuigirira ria 50. Wicia niho marathimira. Ajoka. Kwani unakimbia? Mkumba kuna lori nilikuwa napita kidogo na nikalundi 80. Umeenda unataka nikutolee nini yako ile umepimwa? Sikatai nimekimbia kidogo. Na okana kafuku hadi kita. KCN Blambulazende 128 kilometers per hour. Lugua unaenda wapi? Mnazima moto wapi? Tena hii ni gari ya kupeleka hiyo mbio yote. Na peleka Starlet mbio namna hiyo. Temio ni kitu nakimbisha hapa kwa highway. Temio. Najua saa ingine unakafungulia. Hapo kidogo. Huyo ni yule anakimbisha Temio. Kabla msifanye hii kitu ikuwe kumbwa. Oya rangi ya ndio ni mama nyango chocha. Huyo wega ndani bwana. Azilanda kesi hapo. Unapeleka Temio ni kama Range Rover. Unavita hata gari ya wakubwa. Wewe unapatia kibaya account kwa komanda. Ore mohe gari wetu karaka hura kibu hau. Mundu ucio ndirathi uru. Kurugamio kijana maguru. Kwa ndio rokora na ngima kora uri. Na nie ndito na adwa speed aruruta acio. Okay, ti boro handu hetagwo kondo. Dwe maira nyambo ja wa station. Na andu hau mundu ni aigagirira. You see, bururi onaguo ni moyo kuri andu matengeraga. Yes. Na bururi nduri handu gakora uhetwo warning ati ya speed camera. Yes. Ona ni kuhithwo hithago. Ne muri kwandikago. Your speed is being monitored. Goko ne kuhithwo. Ni kuhithwo hithago. Yes. Alikiona oye thibarari ni hurairo matawani yangi makuiguira. Mondo uri ora. Nyihanyi ya muthuri. Eva queda na moto